Amen and amen, amen. Praise be to God. Once again, as we meet this morning, let me just say that we have just done our private prayers and now we come to the public. And today, if it was the day was honored, we were going to say we remember St. Stephen, but of course there is an option or an alternative to transfer it to the 3rd of August. So I think in one way or the other, it would be good that we honor St. Stephen in August. Yes, in August, as it appears. Yes. Let me check well before I jump. Yes, August. 3 August. Yeah, 3 August. Now, so if I had to honor the day, it would be like this. St. Stephen was a Greek-speaking Jew of Jerusalem, chosen with 6 others by the apostle to relieve them of some of the administrative burden of leadership burden of relationship in the Christian community of those days, of those early days. So maybe let's just keep it for the 3rd of August. So it's something like that. Let us pray. Nkulunkulu somandla babelo sezulwini, siyabonga on this Boxing Day. Siyabonga nkulunkulu wekuthi usendele umusa. Siyabonga Nkosi wekuthi as we reflect in the year past, in the day before, that we have now gone past, sifikelwa kubonga ukuthi Nkosi maye siyabonga. Siyaqela nkulunkulu futhi wekuthi usiphe impilo lechichimako. Siyaqela Nkosi usendlulise Nkosi etindweni letinye nkulunkulu etona amandla onke lebetingabathi hibe tibe tinto letisibophayo. Siyaqela Nkosi ukuthi usiphe i-guidance ikakhulukathi Nkosi Jesu la kufanele sithathe khona ama-decisions lathide empilweni. Uphinde usiphele wisdom yakho Nkosi ekwendeni into nekubeketela nkulunkulu wethu lona amandla onke. Siyathandaza Baba ukuthi sigcine simunye kanye nemalunga onke emindeni yethu. Sisangena Nkosi kuleli langa lelo lamhlanje na yenda Nkosi lapho kumnyama khona ukuthi lithemba libonakale liphuma njengelanga leliphuma likhanyisele wonke umuntu. Ludumo lonke Baba luthe kuwe ngaKristu Jesu Nkosi manje naphathi. Amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault in thought, word, and deed, and in what we have left undone for the sake of your Son, Christ our Lord. Forgive us all that is past and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. This morning we are going to read from we are taking the alternate readings, not the continual readings. So we are going to read from the Psalms, which are Psalms 28 and 30. Ngikhala kuwe simakathe thwala lami ungabi siwulu kimi ngobe nangabe ungangiphenduli ngitawufana nalabaya ethuneni. Lalela livi lenxusa kwami nangikhalela usitwa nguwe nangisaphakamisela tantatami endzaweni yakho lengcwele. Ungangilahli kanye nalababi, ungangilahli kanye nalabenta lokubi.
labakhuluma kuthula nabomakhelwane babo kanti ezinhlitweni zabo bamumathe bubi banike njengokwemisebenzi yabo nanjengokwemisebenzi yabo lemibi baphindiselele ngekwemisebenzi yetandla tabo baphindisele njengaloku bafanele njengobe bangayinaki imisebenzi yasimakade noma ke imisebenzi yetandla takhe ngako ke utabaphihli bangaphindi babuyele esimeni sabo akabonga simakade athunyiswe ngobe ulivile livile ncusa kwami simakade ungemandla ami nesihlangu sami inhliziyo yami yethembele kuye wangitsida ngako inhliziyo yami iqunyaqonyiswa injabulo ngiyakumbonga ngengoma yami simakade ungemandla ethu simakade ungemandla abantu bakhe usiphephelo sekusinzisa loqotshiwe wakhe sinzisa sive sakho ubusise labo labalifa lakho beluse ubethwale kude kube phakathe naphakathe mahuboteti ngiyakuthumisa simakade ngobe ungenyule ebunzimeni wala ukuthi tithathami titijabulise ngami yebo simakade nkulunkulu wami ngathi khalela ngicela lusito kuwe wena wangiphilisa yebo simakade ungikhiphile endzaweni yalabafile waphephisa ukuphila kwami emkhathini walaba bangekufele nine labangcwele bakhe hlabelani nithumise simakade nibonge ligama lakhe lelingcwele ngobe uthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana kodwa umusa wakhe uhlala ukhona njalo nje umuntu azaphila dinyembethu dingaba khona ebusuku kodwa ngakusasa ekuseni kube kujabula mina ke ngisahleti kahle ngathi ngingeke ngitanyatanyiswe yebo simakade wangimisa ngaba njengentsaba leqinile kodwa wathi kube angiflathele ngahlaselwa kwesaba ngakhala kuwe simakade nganxusa enkosini ngathi nzuzo yini leyawutholakala ngekubhutshiswa kwami nangabe sengiye ethuneni bantu lesebabuyele eluthulini bangakubonga yini bangakhuluma yini ngekwethembeka kwakho ngive simakade ube nemusa kimi yebo simakade bani umsithi wami uguqule kulila kwami kwaba umgitho ungikhumule ingubo yenzilo wangimbathisa ngekungibopha ngenjabulo ngawo ke phefumulo wami uyakuthumisa ungabenzi yebo simakade nkulunkulu wami ngiyakuthumisa phakathe naphakathe akuthunyiswe uyise nendothana namolo engcwele njengoba benginjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini amen. The first scripture reading is from the book of the prophet Jeremiah, chapter 26. We are reading from verse 1 to 9, 12 to 15. Wathi nje ekuqaleni kwekubusa kwaJehoyakim umsa waJosiah inkosi yakaJuda kwefika livi livela kusimakade lithi nakulokushiwo ngusimakade uthi mani esibuyeni selithempeli lasimakade ukhulume kubo bonke bantu basemadolobheni akaJuda labayaye bede batewukhontela lapha ethempelini lasimakade batshele konke lenguthume bona ungashiyi nalinye livi mhlawumbe bayawulalela kube ngulona lowo aphendvuke endleleni yakhe lembi ngiyawube sengiyaguquka ngingabe ngisabehlisela lenhlekelele lebese ngidilungiselele kuyehlisela kubo ngenxa yebhobhi lababentile khuluma kubo uthi naku lokushiwo ngusimakade uthi naningalaleli kimi nilandzele umthetho wami lengiwubeke embi kwenu futhi
naningawalaleli emavi etinceku tami baprofeti lengitithumile kini emaphinze nine Solomone ningalaleli le ndlu ngitabe sengiyenta ifanane neshilo naleli dolobha seliyawuba yinto yekuqalekisa emkhatsini wato tonke tive temhlaba. Bapristi nebaprofeti kanye nabo bonke bantu bamuva Jeremiah nakakhuluma lamavi basekhatsi etempelini laSimakathe. Kodwa wathi acetha nje Jeremiah kubatshela bonke labantu onke emavi labe wathunywa nguSimakathe ukuthi ade batshela wona. Kwesuka abapristi nebaprofeti kanye nabo bonke bantu bambamba bathi kuye ufanele ufe. Uprofethelani egameni laSimakathe ukuthi leli thempeli litawufanana neshilo naleli dolobha litawusala likhala liphungana kungasahlali umuntu kulo. Bonke bantu bambunganyela Jeremiah bamkaka ekhatsi endlini yaSimakathe. Siphela verse 12 to 15. Jeremiah wase ukhuluma kuto tonke letiphathimandla nakubo bonke bantu wathi Simakathe ungithumile kuthi ngide uprofeta ngalendlu nangale dolobha tonke letinto lesetinetivile. Manje ke kuculani tindlela tenu tekuphila netendo tenu nilalele Simakathe uNkulunkulu wenu. Simakathe ke utawube kuquka angabe asanehlisela lenhlekelele labe sayishito kini. Maqondana nami ke mina ngisetalenteni yentani kimi noma ngabe yini lenikubonako ukuhle nekuthi kulungile. Nokho kufanele nathi nekwati nikhumbule ukuthi nangabe ningibulala niyakwehlisela licala lengadi lengenaqala etikweni nasethi kwaleli dolobha nasethi kwalabo labahlala kulo. Ngobe eqinisweni uSimakathe longithumile kini utawukhuluma onke lamavi etindlebeni tenu niva. Siphela lapha sifundo esekuqala, sifundo sesibili siphume eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemisebenzi yabapostoli chapter 6 verse 1 to 7. Emva kwesikhathi seloku bafundzi banza ngebunyenti kwabakhona ucabana nekungefani emkhatsini wemaJuda lakhuluma isiGreek nemaJuda ekudala. EmaJuda lakhuluma isiGreek asola ukuthi bavela kati bawo babenganakwa ekwenetisweni kwemihla ngemihla. Ngawo-ke bapostoli laba-12 babita umhlangano. Oh my God. Babita umhlangano bahlanganisa sonke isicumbi sebafundzi bathi akufanele ukuthi thine siyekele kushumayela livi laNkulunkulu bese siyawo phatha timali. Ngawo-ke bazalwane khethani emkhatsini wenu emadvodza lasikhombisa leniwatiwa ukuthi aneludumo loluhle nalagcwele moya longcwele nekuhlakanipha. Ngako-ke lezi tawo wanika aphathe lo msebenzi. Thine-ke sitawu kutinika sikhathi lesanele emthandazweni nasemsebentini wekushumayela livi. Bonke bantu basijabulela nesinqumo sebapostoli. Ngako bakhetha Stefano indvodza leyayigcwele kukholwa namoya longcwele naPhilip naProkhorus naProkorusi na Nikano na Timoni na
Parmenas kanye naNikolawus wase Antioch yena ke abe ngewetive kodwa abe phendukele enkolweni yobuJuda. Lesicumbi sabaletha kubapostoli babathandazela bababeka tandla. Ngakho-ke livi laNkulunkulu laqhubeka lanza kakhulu nebunyenti bebafundzi eJerusalema banza kakhulu, kanti nelinyenti lebapristi lakwemukela kukholwa. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. Nkulunkulu somandla, Babe mnikati wemandla, wempilo, wenjabulo, wakukonke, siyakubonga manje. Sikubongela naleli livi lakho Nkosi leselifundiwe. Sikubongela ukuthi uNkulunkulu wethu lelivi lisifundisa lokunengi ngempilo yebantu labakholwako. Kwekuthi Nkosi nasikholwa sendani sikuphi, sibhekene nani. Nkulunkulu siyabonga lokuthi wenda kwakho kwehlukile. Namanje ke Nkosi siyakunxusa sihole sifihle kuwe yala nathi Nkosi. Even on this Boxing Day la khona imitimba iva kukhathala, la khona Nkosi umuntu athi I need to rest. It's true, it's the time to rest, reflect and renewal. But Lord, let us reflect on you. Let us rest in you. Let us renew our strength in you. Baba wethu lolungile siyabonga. Thatha Nkosi ludumo lunge lwakho. Sho kahle David uthi dinyembeti dingaba khona ebusuku, kodwa ekuseni latsapkabusa injabulo yodwa. Sisiteke Nkosi siyayifuna le njabulo yendeke ekuphileni kwethu sisaphila lapha emhlabeni. Wendele nje buhle nophansi nokhathimiso wakho kama Jesu manje lapha. Amen. Siyabonga kakhulu bantwele. Sesifundile tifundo tanamuhla. Ya uyasho ukuthi khona khathala emdimbeni. Sesifundile tifundo tanamuhla. Ngiyaqela ukuthi sijike emarket sibuye siheleze sithi hlwabula nje kancane ngoba lokho kumqoka kakhulu. Asijike ke emarket siyabuya masinyane. Amen.